još jedna godina, proslavljamo Svetog Savu. Naša crkva Svetog Luke ovde u Vašingtonu je divno organizovala skup, večeru, kulturni program. Kaži mi kako ti doživljavaš današnje večer? Baš je veselo, moram da priznam. Prvo, veliki broj ljudi je došlo, mnogo više nego prošle godine, tako da baš uživamo i u dobroj muzici i u društvu. I uvek kad se naša crkva sakupi, onda možemo očekivati da ćemo svi provesti jedno zapamćeno veče i da ćemo biti veseli i da ćemo zaboraviti na ovaj mraz koji nas čeka kad krenemo kući. Veoma je hladno danas, ali eto, nadamo se da ćemo da malo i finansijski pomognemo crkvi, pošto tek gradimo našu crkvu ovde u Vašingtonu. Šta misliš, kako napreduju naši pokušaj da i finansijski pomognemo našoj dijaspori ovde? Pa evo, da će Bog, mi smo krenuli sa radovima, očekujemo da će ti radovi za jedno 8 meseci da pokažu konačne rezultate, i onda dogodne Bože zdravlje da slavimo Svetog Savu i u naš crkveni dom. I onda možemo pozovemo i neke kongresmene malo da vide kako se proslavljaju manifestacije ovde sa Srbima u dijaspori, jel? Pa naravno, kad imamo i našu crkvenu salu i crkvu, onda je mnogo lakše da naša zajednica pokaže prisustvo i u Vašingtonu u zvaničnom delu. A ovako, sad večeras je bilo pitanje da li ćemo uspeti da odigramo zajedno mimo ove hladnoće i nevremena, ali mislim da smo pokazali da je ovde u ovoj zajednici postoji jedna duša i da možemo očekivati u buduće da će biti još veći broj dece, Bože zdravlje, i da ćemo vidjeti još veći broj ljudi koji će uživati u zajedništvu i u crkvenom životu ove zajednice. Hvala, Obrade. Sa nama je večeras i savjetnik u ambasadi Bosne i Hercegovine, Marinko Avramović. Marinko, kako doživljavate ove manifestacije naše? Jel se osjećate kao da ste kući ili malo drugačije? Pa ovako, prije svega da pozdravim vas i gledaoce televizije Republike Srpske. Predstavnici ambasade Bosne i Hercegovine su svugdje i uvijek, odnosno u skladu sa mogućnostima, na svim skupovima koje organizuju građani Bosne i Hercegovine, odnosno naša dijaspora. Tako i ovog puta i zaista se osjećam lijepo, jednostavno osjećam se kao da smo u našim krajevima gdje se slavi jedan od najznačajnijih historijskih ličnosti u istoriji srpskog naroda, Sveti Sava, prvi utemeljitelj faktički Srpske pravoslavne crkve i ličnost koja je u svakom slučaju zaslužna za rast i razvoj srpske kulture, prije svega i srpske duhovnosti. I zbog toga sam i večeras ovdje, i kao što sam i svakog puta, odnosno u skladu s mogućnostima, kao što sam već rekao, sa našim narodom. Znači, Sveti Sava okuplja naš narod i do dan danas i daje nam nešto zajedničko da proslavimo. Da li ovo malo napravi vaš utisak o životu u inostranstvu, da se osjećate malo da ste bliže kući? Pa dobro, ja sam po prirodi posla, ovo mi je već druga destinacija u Sjedinjenim Američkim Državama, ranije sam bio u Čikagu, pa sam prisustvovao i svetosavskim akademijama koje su organizovane i u Čikagu i u nekim drugim gradovima u kojima žive naši građani. Tako da znam da naši građani s posebnom pažnjom i s posebnim pijetetom se odnose prema Svetom Savi i proslavljaju ga iz jedne zahvalnosti za sve ono što je učinio za naš narod i za našu duhovnost. Hvala. Hvala vam. Mi Srbi u Americi, naravno ovdje i u Vašingtonu, imamo prilike tokom zimskih praznika da proslavljamo razne proslave, Novu godinu, pa srpsku Božić, pa srpsku Novu godinu i sad danas proslavljamo Svetog Savu, to je organizovala crkva Svetog Luke ovde u Vašingtonu. Miodrag Stolić, vi ste ovde koliko godina u Vašingtonu već? 3 godine sam sad ovdje, skoro 4. I kako doživljavate ove naše manifestacije srpske u Americi? Baš lijepo, ja sam odrasao u srpskoj emigraciji u Njemačkoj, sad sam ovdje, moram da kažem da mi se mnogo sviđa. I naravno tu su uvek i pesme i igranke i vaš sin je i u crkvi i igra u folkloru. Kako on voli Ameriku i srpsku kulturu u Americi?
baš lepo. Mene se čini da je ovde mnogo dobar sveštenik, mene se čini da je i predsjednik mnogo sposoban i ja se ovde mnogo lepo, meni se to lepo sviđa i bit će jednog dana teško da se vratim u Nemačku. Da li znači liče ove srpske manifestacije i znači proslava Svetog Save u Americi, da li liče na ono što ste iskusili u Nemačkoj? Da, više ili manje to je ista stvar. Ovde malo manje Srba ima nego u Nemačkoj. Nemačka je malo bliže, pa tamo ima sigurno mnogo više Srba. Ali što se mene ovde sviđa da se ljudi više ili manje lepo ponašaju u crkvi. Nije ovako da, kao to sam često doživio kod nas u Nemačkoj, gde si bio za vreme liturgije, gde si bio, dugo nisam te video i tako dalje. Ovde se ljudi mnogo lepo ponašaju, pogotovo ovde u Washington, to su školovani ljudi. Lepo. Hvala vam mnogo, eto pozdrav iz Vašingtona za veče proslave Svetog Save.